Ka New Trap Achik National Movement Mairang Salkil Kadawa ban kentiu no eka Mairang Water Supply Scheme Phase 1 Shaka Phase 2 halokani nakaliang ke HNM Mairang Circle harangkat Jesserlan upur dandang ba congkaseng ba lamprang karbani hakasat dieng kelali bani kendu yuba renik ton lingdo tongkar Menteri Ketenaga PHI hakamrat rekam kabadan sekretariat bat IT ru yakador khas. Habai kerem iklap thai khobor dimlai kendu uba sain baseu mai presiden ke HNM Mairang Circle loi thu baki pai ba congka Mairang kila ut lanam ya ke jikerdu hakate kesnong kumta kala pelongi keseng ban wan bu ya kacing kerpat hakmat menteri Ketenaga PHI ban kentiu no ya face tu kerang bakan long kacing rap nak bentai ba jong kate kesnong Tip jungi na po PHI po Mairang kalong ba kanya ka pom kalagay na lusem hapo. Stem hapo kendai po hajar po along masapos na ni. Demonstrasi le saya gijing bun beriu kandang long tang bagi sepak ka ni yo dari po hajar dita. Mentapan ni yo lagi hajar dita ka kebiru ni latang bagi lah. Te kalau along gijing tuna ubus pala. Te nak tak tahu ni wan mi kenang minta kasih ba bu ni gijing kepat ba nak kalian juga suka bahkan kentiu no ya kan phase 1 sampai phase 2 kenapa kan nyerap ketuban ni yang jadi tuna juga te ni sultanan ba nak kalian ministero di la kulari ban simkiai ni kam la gunok insa ai ni gaji kada ba mengingi iwan akan dikasih kalau ba kajung jung kipat ba nak pos lawan sini kaseng ICNM ba kajing le thlia kajing bi ni thang dai tayo pan mi mi sisin tiyo mi asien tiyo batai halo kini kan nomrem ba na kalian kini kaseng iwan bani kanduk ya menteri jong PHI ba na kalian jong iru ila ai ka jingkular ben chimkhia ha bai dai ba ka ni ka benta